bikomeje kugorana. Nakuze bambwira ngo utazizi narashatse azira inarabyaye, ariko 2026 ubu n'agacupa wakazira. Nawe se ibi bihano numvisha bamwe bagacupa baremera bibagoho babireba nka wa muntu imvura kuba areba akajya kwanura anyagirwa, arakavaho burundu, barajya bagatumiza bageze mu rugo. Aha mwongere mwiyumvire. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit. Itegeko ryatowe kuri itariki ya 5 Mutarama 3:00 z'ijoro ryatowe n'abadepite 77 bari bitabiriye inteko rusange nyuma yo kumara umunsi wose basuzuma bakanatora ingingo zirigize imwe ku yindi. Hano bavuga ko itegeko rigaragaza impinduka ku bijyanye n'aho icyerekezo igihugu kiri kuganamo ikiri, ndetse ku ngingo zirebana n'ibihano bisa naho bikakaye mu rwego rwo guca intege abica nkana amategeko y'umuhanda no kwimakaza imyitwarire myiza. Hano bavuga ko ingingo ya 37 y'iryo tegeko igena ko umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga yarengeje igipimo ntarengwa cya alcohol mu maraso abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa yazaba itari munsi y'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko itarenze 400 n'igifungo kitari munsi y'amezi 3 ariko kitarenze amezi 6. Iyo atwaye ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange, abanyeshuri, abakozi bari hamwe, ba mukerarugendo, imizigo irengeje toni 3 n'igice cyangwa se agamije kwinjiza amafaranga, ni ukatirwa ibyo. Ubwo nukuvuga ngo iyo ni muri public transport. Yego. Okay. Icyo cyaha kandi gihanishwa yazaba itari munsi y'ibihumbi 150 ariko bitarenze 300 n'igifungo kitarenze iminsi 10 cyangwa kimwe muri ibyo bihano ku muyobozi w'ikinyabiziga kitavuzwe haruguru. Ubwo nukuvuga ni batwebwe wibere mu kavatiri kawe aravekire. Okay. Sawa. Biteganya kandi ko umuyobozi w'ikinyabiziga kitavuzwe haruguru ufite igipimo cya alcohol mu maraso gikubye nibura inshuro 2 z'igipimo ntarengwa cya 0.80 hamwe huhamo bakagaragaza ngo kigiye gusaduka. Ahanishwa yazaba itari munsi y'ibihumbi 200 by'amafaranga ariko itarenze 500 n'igifungo kitari munsi y'amezi 3 ariko kitarengeje amezi 6 cyangwa kimwe unayibyihutishe. Yego n'igifungo kitari munsi y'amezi 3 ariko kitarengeje amezi 6 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Amafaranga ni hagati y'200 n'ibihumbi 500. Hanyuma biteganijwe kandi ko iyo umuyobozi w'ikinyabiziga yongeye gukora icyaha giteganwa n'ingingo mu gihe kitarengeje umwaka umwe, iyo habaye insubira cyaha mu gihe kitararenga umwaka, ahanishwa igihano ntarengwa giteganijwe n'ingingo, kandi icyo gihano gishobora kongerwa kugeza ku nshuro 2 zacyo. Iri tegeko kandi riteganya ko umuyobozi w'ikinyabiziga wanga gupimwa alcohol mu maraso abakoze icyaha, iyo bihamijwe n'urukiko azajya atanga yazaba itari munsi y'ibihumbi 300 by'amafaranga ariko itarenze ibihumbi 600 n'igifungo kitari munsi y'amezi 3 ariko kitarenze amezi 6 kutwaye kimwe muri bya binyabiziga byavuzwe haruguru. Hari n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 400 ariko itarenze ibihumbi 600 n'igifungo kitarengeje iminsi 10 cyangwa kimwe muri ibyo bihano ku wundi. Hano rero aha niho haziye izindi mpaka. Depite Mukabunani Christine we yagize ati nge ndumva ko ibi bihano aho bishobora gufunga umuntu bitazamo, aho bishoboka gufunga umuntu ntibizemo, ashobora nko guhagarikwa igihe runaka gutwara ikinyabiziga ariko gufungwa bibe biretse. Numvaga hazamurwa amafaranga abantu bacibwa, gufungwa ntitubishyiremo. Wamwumvise Depite Mukabunani? Depite Nizeyimana Pioti ibi bihano byo gufunga no gufungura bizadutera ihahamuka. Nuko yabivuze. Perezida wa Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga, Ubutwererane n'Umutekano, Ambasada Tumukunde Hope Gasatura yavuze ko ibihano biteganijwe bigamije guhindura imyumvire ku gukoresha umuhanda. Agira ati uburemere bw'ibyaha, ingaruka bigira ku buzima bw'abantu, ndetse no kuba ari itegeko rigomba guteganya ibihano bikakaye. Natwe twabitekerejeho cyane, ibyo twakoze bijyanye n'ikibazo dufite kandi tugomba kugira uruhare mu kubikemura. Mbaye nishinganishije. Ibi nge ntibyambaho, binambayeho baba bambeshyera. Mbaye nishinganishije.